Ugikinya Mbeere uratungwo ni mashabiki aria marahunio maitho ni cama wa kagi. Nyeki ya kiaro giki ni omire, no iroto cia nyana keici irariruka o wakia. Unyitanĩri na gikundi gitari gia githirikari kia Action Aid abacĩrĩri marathomithia andu anini a makima gutigana na kuregana na uhuthiri wa dawa cia kurefia. Oho andu aya eethi magathondeka ikundi iria ingimaguna miturire-ini. Kiambere kurete ayuthi hamwe ni tukoretwe tukireta ayuthi yetu ta makima division nundu ni gikundi gikavite the whole division tukona makiaria na voice imwe bara turakanyiririo tukiukira ta wanarika tukiuga aba ni maratukanyiriria bara meka wega tukinakora tuya mbere gukora kumaunga mukono ni maratwika wega. Thirikari ya kaunti ya Embu nayo ni yoritio kunyitirana na andu anini niguo kumateithia kwiyaka kimuturire. Timu ya Makima FC irehariria gukegatira tigiti wa division ya keri ya ligi ya Embu undu uria ukuhinya athaki guthi na mbere na kwigarika na kuonjorithia taranda. Nikiangalia wanarika waliweza kujuana, tulijuana na wenye ni wa maeneo tofauti na sisi na wao wakatujua pia, na kiuchumi pia nadhani itakuwa sawa serikali ikiendelea hivyo. Nituraroria tukona nyagia mwena wa thirikari riu twishua ya kwamba ayuthi ya makima no muvote kuruta wira namo kuvitukira ikundi ria mena cio na kuvitukira thiini wa cimbio yao ya makima new beginning youth organization. Mathako ni mwa maundu maria marahuthirwo ni thirikari guteithia andu ethi gukuria taranda ciao na kuhuthira kiheo kiu ta njira ya kwimathira. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Julius Kareithi wa Munene. Kupiga jino wanakwenda kanyonga, watoza kichwa pale, piga kichwa.